Awni yang ma bi amina ndomi jideke. Odona anga jabibi jimanve ama farabwala amina le faradika anga dobi jilabi. Ne kungo ngamba ke dableni de la ne ka dableni bane do ni wati na go ne ni mano dableni bana de ama anga ndomi ko kasoro kana jili trikele anga da konnana. Ndomi ko iba ke ka be ire sagoma. Komo ere nyabala ni anga jabibi farade. Ne kunkele no kale bla congelator konnana ne abo ade congelele minge amena fara ndomi ka. Kana to ji nga kalaya doni na ija ibise ka ji kalaya ka da kan dron nga ne ma wuli de ina fo be na ija la chuga mina miniti damado ta sanfele la amba ye tafunde ni bito ka wuli ni wati selena amen nana ye kene walima nana ye jala ne balma ke do bito ka nyini nga wafuko fenjala on dron ni bi soro on bulu ko anyi tungarange oyi na so la fenjala on de ba bulu bashi dingilin tala bise ka fenjala nunu kala abena jadido ajale do ka nye fana miniti damado aba fo ka be wulil damne na kera ka bna wulil damne dron amba jigi ka bota sanfe komi nya fo chuga mina obese ka jikala kala ka daji ina fo ne aketa njuga mina fana obese ka keti na sumana wakati mina amba ta ka jabibi chonga la kosebe wasa jabibi jiga nga jila ukofe amba sense ku fla bonyango wasa anyeka nyambulu ni sense ku fla na ndidabole ya mfeta bara nyana bolen flene amna sukaro kala ibe sukaro ko inke ka ben iyere sagoma ni sugri vani aka donga fo ne ka jabibi jima venglanto lanfe nyenya maku kala iyere ba lejesa ni ba fe ka fariya ka temeninga ibe siga nyamaku do faraka na manga veri da pare amma go be jo ne murukumuni ma amene murukumuni jo shanga veri dala kasoroka na anga veri da amene ushu sukaro la na ija ibe sigi take sukaro mugu yenga neta inye sukaro yere di ina fo ni sukaro minge nga mife na sisa o temenen kofe ame soroka na anga mife no te dore ndomi jiko ame no ke anga bol nun konnana na ija ibi njini nguru ma faraka nga nebna ndado frigo konnana bi au bismillah o yere nyabala yora da parna de imana ni datura la doron timia de bi wuli da fe ani kumuyani au kambe